bilang ma wan si bang tu akan tu yan pon mi tu bilang ma lapen ile the news ki biban not only quantity but qualitative di a quality ba ko son si gunji ma ile the lahaya lama kita cimong na lapen especially now itu correspondent itu all Karbi Anglong, East Karbi Anglong, West Karbi Anglong lapen di mangsa apa yang itu jalan ni sistemnya kata Karbi pen nang itu mahin pen nang itu isu nang itu